ene Edwada na pa ekwentua mo bi a good morning eba attention TV so ye hye na ene me papa ye ba betina se na ye di nkom na otwe birthday akese ekoso na ne de ene na montintan so obi anya bi ka edi musipi esita ne birthday ni kwanu ye papa AJAGURAJAH kwamra esia ma wo kofodua on birthday ni na tete e rate pass isi a obi na ye papa eye OGYABA ko pi wase na sika pa de do so po de ma ye hwe sika sem no ze ne papa OGYABA e ko no ne emra sisi a Papa Prophet requesti entry wa papa akwaba biem and I'm on papa a year Prophet Labi papa akwaba I hope say be able come papa entry papa see a coffee video no any pa kasa e fa e Prophet OGYABA sikasama wo koye wo na anka Prophet OGYABA sikasama anka onye ne sen anka onye ne sen no de ama no se tisi wo tubu ne so ana obi abe wonse wo yeshu ana bibi fufuro bi o wa nke wo se wo ye mami chia mati for madofo mami chia bochi fo nyina na abochi wo mo domi okay na wo mo tan nyina ebi do ebi tan o papa yeshu asa wiase de wonya adofo nyina okay bible se nipa nyina do mo wi yeah enti mi chia obi bia mami chia mami muni okay na mami chia mi ama mi Juliana okay na Helena Mama Helena, chia we are which na mama chia nyame nua commercial ma AJAGURAJAH wow bra OGYABA okay mama what we say ade ya yam fa tube obi ya ayobi won because of Ghana hano yes spread iska okay senya OGYABA si yen yen sa country I will spread this guy in Nigeria. Okay. I could remember say a commandant for Nigeria to be Aberdeen tour. And they spread money. Yeah. I became so excited. To do some and I said, yeah, maybe. Because they are come for the tears and fashion black moon. We have a command. I don't have a bribe. I do so. Say, if you want to be rare, be rare. Okay. If you want to be fake person. Okay. Now, if you are seeing Nigeria for the some way scam, what you say, and they are happy to do the scam work. It is AJAGURAJAH.
OGYABA di ni birthday Ajaguraja Kobi. Kobi. Yeah. I'm on so kochiro do. Yeah. Na eyefe. Se ene OGYABA sofo asebi oye hiani a anka onya Ajaguraja adafo. Papa asichire no we eyi kakra. Me chira asiaba. Okay. Sa Ajaguraja nso ye ohiani a Anka wonya OGYABA adamfo. Me pese mbe kanse bi wa. Yes Christ otopon. According to the book of Matthew. O se otopon ema nipa nyina be didie. Na nipa ekotwe na yefoku na che. Eti ebi soro koy. Na ura de ba no kase mo ko frefra ponte so fo mo yere. Emra no medidi. Nia OGYABA koy ma Ajaguraja no. One, ebe offended ya mebinum. pa. Ebi baka sa won se asode mani ti asode dem wo. Mo bre. E na ekomode wo. Yesu kasembi. Also, we don't give the holy food to the dogs. Atene fu aduane ne se man kraman. Enti fan se papa nti bo tese sika na prophet OGYABA spread ye na ensem fata se wo de boa member bi wa sorry wa. There be Yesu no kan se yem fa the holy food ma dogs. Ni ami pa chen se Bible say pani wo pani. Ana sunsumfo mienu na ehia. Ebia sunsum na chense okwa to sika gu nua ne so. E wo public. Oh, public the other sabi aburu. Dani anya se hwan kisa ton bi so aba. So ba ko wari bia o kisi oba no public. Eno enye bone. Oh, most of their so kisi no. Me pa cho e koso pa. Kisi o public. Enna sabi adwaman tetara haban so obi a wa bi. Na ye so atutu ta. New generation na aba. Ena me nka se ehiafo ni asoro bia mu. Pentecost ehiafo ho. Pentecost ehiafo no kwad wo e mobosin OGYABA so dem fo. Wo e mobosin enu de chema ya Ajaguraja aso dem. Pentecost chema be ka se yes tight na atije on chema ye chema du pa ja sorry. Okay. Enti the members for ni ya away some pastor. Ne wo du credit. Ne wo du. Ti o mo ni be bia. Etibe de OGYABA nyame adwuma na oye no nhira bam. Is be born to be blessed. Na say odiba ko sha Ajaguraja ni onyamo a. I don't see anything wrong about it. But ni nipa be kan no say won ja asoro mane go na comedy won. E pa cho asofo so ye nipa o. Mimi tie maame because me ko I fro bi wo su. Ama me ko spread this car. Me na my fro ye fe. O ka on e ko e. Enti ade bi wo ho a nye show of no OGYABA ye no. Presentation of love. Okay. Presentation of what? Love or dog. Because Ajaguraja so be ye bi man no mana the birthday no a hospital here. Or the need drum na sorry ma Ajaguraja movement in akoso na sing. Eni papa e person bi say eni se na cause ye mfa aduane man krama eni say Pentecost chairman your kind no so oh yeah right. There be na Pentecost chairman ka bia. Enyem funso na OGYABA ko ebidi ayem funso. Okay. Ana Ajaguraja ko ebidi ayem funso. Let's go to space. Pentecost chairman ka won say Pentecost for na ja say omo kwa sorry. Omo ko nti OGYABA ko spread skegu Ajaguraja so a asori man be ja sorry. Omo nyai. Inshira le bi no. Nyame mu da no. Me kura me tie. Se mi be bia so da no na makoto nsa fra Ajaguraja. Na Ajaguraja ba. Na surely me fra Ajaguraja. Okay. OGYABA me fra no. Tebra. Me be bia so da no ne ya ma wiase nyina. Na waba. Na ya bia no. Na waba mesika. Why not? Papa so for na akwa se mo defend mo hu. Obi ye boni a mo defend oye papa. Na ma me pacho omo ye no so kilo. Nti oye mfomso kra mo ntime. We nya mfomso na oye eye adea. Hwe Yesu Kristo e ka kire Peter Simon se koto da wa na be yinam.
na go ni hye nenum okoka no kukuam oka ne public esika me dance but I'm papa oh pacho questions ni be no nti na wa bo na yi first ni sika no odi hye envelope mu ma papa na yi first ba kono no e na ne to so mi no before answer eye program na se no eni papa to epon adidu no papa Ajaguraja ebe kasa ye say epon na wato no hwi nim ne fa kasa ya say wo kasa kire nkofo na ansa o mudidi ade wono ankasa no won gine hu ndi ana yo mame ye there radi ase ende anope se onyankopon de yekoye ya sanso asori bi eye na domara kwa ede nyame ase se ene so ya thanshia ye ba badwindwi asem a eye huhia se hu huhia se nti mechia obia ohwe ye atiefo nyane ahwefo nyina ewi ase nyina ehwe attention TV say what fawani ahwe attention na wanga sana wo kechi ma men kan asem we the asama abeda punsia ye kan ho asem we to da bia say ya me hu say jealousy ni envy ewo atofo okay yeah se otofo etoka afofra na asole mba ka fefe the correction na odi atoka you wahu ka asole banko anka otofo de onye yeda okay debia o mesira no no de on toka na onsi dan no ndi yi na onfa one CD ember to boom na members ne ya is selfish members no omo very selfish but asama me pesa me kafa Ajaguraja ene ne way one from the say ebra Yesu Mary Magdalene o hwe ne Yesu ayama no o hwe odo a Yesu yi kire no obra nanka ye be si na bo a oje no Bible say ogofa eduhwam na otu ano de gu Yesu ne o de gu ni nan ase na o de trimi ya de ben apepai ebra Judas ejina ho na o hwe ade a Mary akofa dia be gu Yesu enan ase no esai jealousy nti o sase se onwiwi akade we aka yebetumi aton na ye de mahiafo Yesu se ahiafo ebegu so awo montem na waye na wado de ben waye me ho adwuma pa etwe me daachi salatia wow enti ade ba ko a afagidifo ni afofo yebetumi akire ye woni odo ni ade a fi yi kire ye ho a yebetumi atwi nipa di aye de ben aba kingdom name anti se we do call wa kotutu sika Ajaguraja so no e kire odo e kire se de wakoya ma no even though kra na ya na e twin se we de onkan ya ho we sunsun sorry ni so we hwe ni niam bia wa ya wa charity dread into obi ebeka fe adenti na wo sa sorry we mu na we wo sunsun sorry mu na wo to na mo akọ ne we afi na akọ to sika dai de ben agunu so ye nam sa kwan so na ye de betwi omo a omo wi ase se yan kire odo wo ya bria ye wo mu ya yetumi ntwa krada sa tete bremu na yani e kan say hey enche na Yesu ba obebobo osoro seden obebobo sa sekete na wana ni on kan say so sa preaching no say emfa biem we sure say die etumi manipa atwa kra ne say wo kire odo te senia OGYABA
akɔkyerɛ fanity akɔkyerɛ no ɔdɔ yi ɔkyena obetumi akɔ no akɔka nyamesɛm ayɛ dɛn akyerɛ no enti me hu ne sɛ anamo a otu ɛkɔ hɔ no saa ɛwɔ na ɔkyerɛ ne deɛ ɛnyɛ bɔne na mmom sika na ɔtotɔ ne saa na ɔtotɔ gu ne so saa no ɛnyɛ biribiara na sɛ wowɔ sɛ wobɛdu baabi wɔ abrabɔ mu a edipa nyinaa ni yɛ dɛn ɛhwɛw nti saa nneɛma no sɛ wodi nipa anim a because wɔn edi wɔ akyi no ebi ɛho kyerɛ wɔn yie paa a wɔn ntumi nyɛ dɛn ɛnka nkyerɛw nti sɛ anka ɔkɔkyerɛw dɔm kukua mu a because yesu kan sɛ woyɛ papa sɛ woyɛ papa ɛma obi nyɛ dɛn ehu sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛso akatua no ankasa ɛbɛyɛ dɛn ɛbɛfi soro abrɛw na wei a wayɛ no wɔ abɔnten a obiara hu biara hwee obiara bɛka sɛ ogyaba yɛ adeɛ ogyaba yɛ adeɛ saa praise no a wɔgye wɔ nipa no mu no wɔhu na ɛsɛ wayɛ dɛ bɛn wo ankasa wagye wakatua dada wagye wakatua wɔ asase so sane teɛ nti mfomso a mehu wɔ ho sɛ nanka to me no nanka sɛ oyɛ no kokua mu kama wahu nanka ayɛ fɛfɛɛfɛ asane a wɔsi ayɛ no nipa nyinaa bɛka sɛ wayɛ adeɛ but Bible say woyɛ papa anka yɛ no kokua mu na wosoro wagya no a ohu kokua mu no ɔtumi atua wo ka papa me da ase odi for entry I hope say wo de wo say ne me ne sofo ya adwo baabi nso me ne nya adwo okay sika no fa share you every fall is fall so what say bia ya ahwase se what tu agu wiem mana ya akono enti Nigeria fo so nka sen Nigeria fo ka kwa oda fo no tuguru so shira is the honor of money man no my na mo aye hu oh there be hu se we case bia o Ghana fo na wo nsem bia ya mo nsam OGYABA na mo yesi nsem bi se ye nsam ko hwe ba de sam wanom no coffee bi no ayi ni biscuit papa bi a o san kwa yechim tiya ye bi nkwa na pana na ye be ka say oh enye ba nku fo na kasa okay we case yeah case mami fa me telephone number ntudwa abe no bi nyame me number is 0543 41 9160 assorry that we God's Revelation Ministry or Ablikuma Gape William Street Baba number no fa bread 0543 41 9160 we were Ablikuma Gape William Street or China Bible okay Tuesday or China brother a Bible into me say wa o ho Yakopon ne bia bra me dey me take aban pa minim sofo so ne obeti ya don't feel like that so na ye be hia o number yo so my number is 0246 977 290 0246 977 290 Nyamishira pa se ohwe se udi foti haban na so nyamina so a oye on na haban so ye we pa se teni pa mi anga sa mi di wa dance ye ta se na se kenye anyo no a ti haban na wote no mi endo se ye ejuma nyamishira me da se wo je bretra se ne ye di sa enkomo hu ensem akuantwa na me ne papa mo chance ye be san hia bio akra